Film çekerin Nollywood'e Desmond Utumven ve Armanca gırtına xelata Oscar'e filmek bi zemanek zikmaki ya Nijerya'ye çekiriye. او براستي فيلمك بزماني هوسانة لورا او فيلماني زمانية نا انجليزية ومن كان فيلم بانجليزي تشيكرن ليفا فيلم مني يكيا بزماني هوسا Pranya film çekerin Nijerya'yı filmin bi zamanı İngilizi çedekin da kuda asta gerdoni de bigihijin pırtır temaşevanan. O her va döhündüre Nijerya'ya ji. Ku koloniya Britanya ya bereye o İngilizi zamanı fermiye. In Nigeria, if I do لنيجيريا هكي از فيلمكي تواهي بزمانكي تشيكم او فيلمي من تني ببا فيلمكي هريمي صدماويجي اوكو بالا تماشاوانان ينكو لهريمين دنيا ولات دي نكشينا Lepiştiku xelatin Oscar'e seriledana filma yekemiya Nijerya'ye bo beşa filmin navneteveyi yendirej jiberku pranya axaftınan bi İngiliziye redkir dibeku ev biguhere. Tenê 11 dakikayên filmê Nijerya'ye Lionheart yekem filma Nollywood'e ya Netflix'e bi zamanê zikmakî ilk boyê bû. Li gor qeydên Oscar'ê zêdetirî nîvê filmê divê bi zamanek bilî İngilîzî be da ku bo vê xelata taybetî rewa be. if you look at اگر هون لوینین مزنتر بنیرن هون ببینین که اف سرکفتنکه جارا یکم بجربونک بدست خست اف دیواتهی که دوی پیشسازی فیلمه یا نیجریای هلوستا خواه جنو و آوا بکه هر وها دوی او کسین فیلمه چه دیکن دلو مجی خواه درباره رکن پیشکش کرن ناچیروکن خواه دا بگوارینن Komiteya hilbijartine ya Oscar'e dibêje ku redkirin divê film çekerên Nollywood'e teşvîq bike da ku bi 500 zamanên zikmakî pırtır filman çebikin. Lêxanekirin bo zivirandina jî İngilîzî ku zamanê welat bi hevdû û bi cîhanê ve girê de ew ê bibe pirsgirêk û ji bo hinek film çekeran zamanê karanînê negirîng e. اگر کەسێک لە ئۆداوانی یا ڕوونشتنێ ڕوونێ بریارێ بدە دەبێ گۆ فیلمێ من لە کوی دەبێ و بچرەنگی بە یانجی چ خەلات لایقی وەیە ئەو پرسگرێ کاوانە من کارێ خۆ کرد من هونەرمەندێ هەندرێ خۆ خورتر کرد. Dema ku filmek Nijeriyê hatiye redkirin û ew ê nikaribe xelata Oscarê bigire, piştgirtina Netflixê ji xwe li ser Nollywood û tiştên ku film çekerên Nijerî ew ê pêşerojê de çêbikin bi alkîşandinek pêk anî ye.